Thutha wa kwaga mweke wa kwariria bũrũri kiharoini kia Uhuru Gardens, munini wa President William Ruto erekeire gĩcigo-inĩ kia ũmbunge gĩa Kikuyu igongona-inĩ rĩa mathako, no thutha wa mathako kiharo gĩatuĩka gĩtumĩro kia ũteti. Kuringana na Mbutu ya Kenya Kwanza, gũcenjio kwa mũtaratara wa igongona rĩa Madaraka ya 59 kiharoini kia Uhuru Gardens kũrĩa Ruto atanaheo kanya ga kwariria a Kenya ni ũhũthĩri mũru wa wabici ya President ĩrĩa nĩ rũri rwa ũrũmwe wa bũrũri. Tumeona ile madharau umefanyiwa pale siku ya leo, na pia tunataka tueleze wale wamefanya hiyo ya madharau ya kupangua protocol ya mipango ya kiserikali kama Madaraka ya kwamba leo ni siku yenu ya mwisho ya kufanyia mahasla na Wakenya madharau. Hata kama rais wetu wa tano hajapewa nafasi aongee pale siku ya leo, wewe unapewa nafasi ya kuongoza Wakenya wote from the 9th of August. It is amazing, Mr. President, that your guest, the President of Sierra Leone, could acknowledge the presence of your deputy president, but you yourself couldn't. It is a terrible shame. It is a blot to the integrity and the image of our country. Everything else is a sideshow and everything else is a distraction. This election is about the economy and the people who know what to do about the economy. Magithathaura ndũmĩrĩri ya President kũrĩa Kenya ĩrĩa Uhuru ataririe makinya marĩa wathani wa Jubilee ũtacũkĩtie ũgacĩru-inĩ wa wonjoria ona ũthii wa nambere. Kenya Kwanza marauga maya mothe nĩ mũgarũ na ngarama ya mũtũrĩre ĩrĩa ĩthiĩte ona mbere gũtuĩka mbĩgĩga kũrĩa Kenya. Alimwambia yule mtu wa kitendawili, unaona hawa 11 stars vile wamekubali kushindwa, Raila ajifunze na wao, si ndio? Ama namna gani? Umeona wakirusha mawe, wamerusha mawe, wameng'oa reli, wamejiapisha. Sasa Raila ajifunze na hii maneno, sawa sawa. Na serikali ya hasla pia itaangalia ile mambo ya taxation kwa wale sports people ili turekebishe wapate nafasi ya kujiokoa na kuwa na resources za kutosha. Ĩndĩ ona gũkĩrĩ ũguo mũmbunge wa Kiambu Nyoro nĩ anyũrĩtie mĩario ya PS wa ũgitĩri Karanja Kĩbico ya atĩ ngwatanĩro ya Azimio nĩ ĩkahotana na gĩcunjĩ kĩa 60. Ĩndĩ akiuga ũyũ nĩ wara wa kũregana na maumĩrĩra ona gwĩkĩra ngwatanĩro ya Azimio kambiini thirikari ĩkĩhũthĩrwo. Ni vile niliona pale, you turned a hallowed national day into an Azimio campaign tool. And that is called abuse of authority. Mothe kenda wa ikũmi Mbutu ĩno yugĩte tarĩki 9 mweri wa 8 ũhotani wĩ mwena wao. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndũng'ũ.